Lesigameko lesi senteke ngekusa kwanamhla ngetithuba tensimbi yesithathu lapho khona-ke le motolo yaloyo-ke longisihlalo sasive siyincaba kanti-ke uphindze futhi ungufoma-ke deputy senate lenguye-ke umnumzane ngomyayona Gamedze. Le motolo-ke ishisiwe kanti-ke lesigameko senteke-ke ekhathi emabaleni akhe-ke Gamedze kaLozitha lapho-ke bekabhake khona-ke le motolo yakhe luhlobo lwe-Mercedes Benz lengabita-ke ngetulu kwemali-ke letinkhulungwane letingemashumi-ke lamabili nesihlanu 250,000 wemalangeni. Le motolo-ke ishiswe ngemuva nangembili akucaci kahle ukuthi-ke ngabe-ke bashise ngani kepha-ke le motolo ilimeleke kakhulu nalapha ngaphansi. Nongive nje kuqhuma nganganake sengivala abantwana bagijima labantu bamemeda la baphuma lapha endlini leti endlini dabo bayeda labashala fastelweni seyibabe kuyasha imoto la lo simanzi siyavela ngaphandle khanza vele le moto is on flame konke la nalomlilo busubambela phedulu bathela ke ngemabhakede. Fortunately lo mfana uyakhumbula lo thina nathi ngoba umuntu asangene phela sebakhumbula lo sokunama fire extinguishers la, just one fire extinguisher khiphe yona shaya yonke le moto lo ibona injena iphephile kanjena yona ilimele yona kakhulu. Vele ngicine ningakakhona nalokubabona. Wasikababona. Kuliwa nani yini vele lengabangela lokho ukuthi baze balimate le motolo yakho? Ngibadi bantu ngethe ngathi into yenteke ebusuku wathi angathi. Like kude nje lokusolako kude kumbe bocabene nabo. Angaqabana namuntu angendini namuntu. Kepha ke songayifunza nje ivalo ukuthi ngebutsala bakho yini ngethe ngathi. Angathi mina laba ngathi kangcono ngilala abatangililela nalabatang advise ukuthi kwende njani. Bayacala yini ukuhlasela vele noma ukile wahlaseleka ngaphambilini? Angizange ngihlasela. It was only nje after lokhu phela ukuthi abantu batawuhlaselwa lo sesiphe kuhlaseleka abantu angikwathi ngeke ukuthi lengakukhuluma ngakho nje ngangiqala emanga angathi lutho. Mhlambe amaphoyisa atakhona kusita uthi yini noma bekutogqekezwa noma bekutobulala ekhaya angathi. Kepha nje sibonga uNkulunkulu ukuthi bekhona ama fire extinguishers abantu ngabatshela ngabasetha nje ukuthi ababe nako ama fire extinguishers ngubonile umsebenzi wakho bengingawathi uthi kanti nje umkhulu kakhulu bonke laba bangasibethuka baba kulesimo sami abayadzinga lama fire extinguishers. Le moto beyibhake khona la ibhake khona? No, betime nje ngokuthi bona tonke la kanje azuyabona. Bavele bakhetha lena nje kuphela. Bafuna lo msenzisi messages. Bese vele bengilayeka ngethe ngathi ukuthi bona nje ngoba basukele yona lela nhlitweni. Noma bebafuna kuyigcekeza noma bebafunana ngathi. Gamedze uthi-ke i-fire extinguisher imsithe kakhulu kanti-ke kube bekungekho yona ngabe-ke le moto ivele-ke yaphela nya. Gamedze-ke uvetile-ke naloko ukuthi-ke kude-ke bantu bekakade yacabene nabo naye-ke akati ukuthi ngabe-ke bebamhlaselelani. Nginginohlahla thwala itindzabeni eMaswati Channel kaLozitha.